Tugiye kurebera hamwe zimwe mu mbogamizi zikibangamira uburinganire mu Rwanda. Nubwo hari byinshi byakozwe mu guteza imbere uburinganire mu Rwanda, haracyari imbogamizi zigituma abagore batagira amahirwe angana n'ay'abagabo. Nk'ikigereranyo cy'abagore bakora kiruta icy'abagabo, ariko 83% by'abagore bakora mu mirimo iciriritse ku buryo inyungu bakuramo ari 66% by'iy'abagabo babona. Mu mwaka wa 2015, 79.1% by'abagore bakoraga mu buhinzi ugereranyije 54.4% by'abagabo. Nubwo byari bimeze bityo ariko, mu nguzanyo zatanzwe muri uwo mwaka mu rwego rwo guteza imbere ubuhinzi, abagore babonye zingana na 25.5%, mu gihe abagabo babonye zingana na 74.5% by'izatanzwe zose. Muri uwo mwaka kandi, inguzanyo zahawe abagore muri rusange zanganaga na 33.9%, mu gihe abagabo bari bahawe inguzanyo zingana na 66.1%. Ku rundi ruhande, ikibazo ni giterwa n'uko abagore badafite umutungo ushobora gukoreshwa nk'ingwate mu guhabwa inguzanyo, kuko abagore 51.9% mu Rwanda bafite ubutaka bwabo cyangwa bafatanyije na bagenzi babo. Byumvikana ko iki kibazo gifitanye isano n'ibindi bibazo birimo n'ubumenyi buke ndetse no kuba bamara igihe kinini bakora imirimo idahemberwa. Nk'urugero, abagore mu Rwanda bamara amasaha 25 ku cyumweru bakora imirimo badahemberwa, yiganjemo imirimo yo mu rugo n'ibindi. Ku ruhande rw'abagabo bo, amasaha bakoresha badahemberwa ni 13 ku cyumweru gusa. Ibi bigatuma abagabo bashobora gukora umwanya munini ushobora kubabyarira inyungu kurusha abagore. Uyu mwanya abagore bamara bakora akazi badahemberwa kandi ugira ingaruka ku burezi bwabo, kuko 31% by'abagore bari hejuru y'imyaka 15 batazi gusoma no kwandika, mu gihe abagabo ari 16%. Icyakora abana bari munsi y'imyaka 15, abakobwa batari bazi gusoma no kwandika muri 2018 bari kuri 12%, mu gihe abahungu bari kuri 14%. Ibi byatewe n'ingamba zashyizweho na leta mu gushyigikira uburezi kuri bose ndetse n'abakobwa bagahabwa umwihariko. Naho ubumenyi bw'abagore mu bijyanye n'ikoranabuhanga nabwo bwari hasi, kuko bwanganaga na 7% aribo bafite ubumenyi mu bijyanye n'ikoranabuhanga, mu gihe abagabo bari kuri 11%. Iki ni ikibazo gikomeye cyane, kuko mu iterambere ry'u Rwanda rwifuza ubukungu bushingiye ku bumenyi. Ibi byatumye abagore bakuze bajya mu bukene ku kigero kingana na 34.8%, mu gihe abagabo bakennye bari kuri 31.6%. Ku rundi ruhande, mu nzego zo hejuru zifata ibyemezo, umubare w'abagore wari ukiri kuri 28% gusa. Reka turebe uburyo leta yahanganye n'iki kibazo. Kimwe mu by'ibanze leta iri gushyiramo imbaraga ni uguteza imbere uburezi bw'abakobwa, aho ikigero cy'abiga mu mashuri abanza n'ayisumbuye kiri hejuru ya 49%, abahungu bakagira 51%. Umubare w'abiga amashuri y'imyuga ni wavuye kuri 41.8% muri 2015 ugera kuri 43.8% mu mwaka wa 2018. Imibare y'abagore bagerwaho na serivisi z'imari yarushijeho kuzamuka, iva kuri 39% muri 2013 igera kuri 46% muri 2016. Ni mu gihe abagore bafite ibigo by'ubucuruzi buto buciriritse bingana na 43% by'ibiri mu gihugu. Mu bushakashatsi bwakozwe n'umuryango wa New Faces New Voices bwerekanye ko hari intambwe imaze guterwa mu gutuma abagore bagira imyanya mu nzego zifata ibyemezo, nk'inama z'ubutegetsi zigizwe n'abagore bangana na 25%. Abagore kandi bagize 36.5% by'abakozi b'ibigo byigenga.